Tareki 11 mweri yo muwanja mwaka no yuturu yo 2026. Karibu sana kindeto cha Meru TV muthenya yo ntuku ya Jumamosi ni wambita muthoni wa kiriamana tuthiatira ke mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda gwitana mbere na uchiwata worachi utunduka akathetune Meru ome ya Meru na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya na nkuluki twekunenkeria chio hite tauri kana ichungwa ura bagite akia mubunge gicigo ne mbunge ke North Imenti bijikene Daktari Patrick Mbucha na chumiritie na kumba kwithira akiuria arimi akana akiuria akariba North Imenti akumba kwithira baichunkumania kiri urimi bwa mayani akiariria arimi ba mayani ari nterecho kya njuri na witure mbobwe na bata na nkuruki bara bakumera bakurima kimera keba ina kintu kya ukenera kaite no kuno rite njuke mbethe akumba kwithira kinyabo bagichunkumania na urimi bwa mayani no ntini urimi bwina mbecha riboti mwandiki wetu Wandeto Mutugi wa Kiambe akiarĩria arĩmi ba kahũa ba society ya Kĩanjũri Ndagĩtarĩ Patrick Mbucha mũrũri gĩtĩ kĩa mũbunge wa North Imenti na arombete akariba North Imenti gwĩtonyithana na ũrĩmi bwa kahũa akiuga nĩ kagĩte baita ine na kagĩtanaga kana kinya mĩaka ĩkenja. Consumer nĩo akulima ba kahũa bonthe bejere into bya gwaka nereaga school fees munka kiwika thakawa na wina kilo ciaku nio wejera miringiti na ntu abengi baba kena jomba inyama skuru ja twakite au North Imenti ka Mtima West jonde ya actually kulingana na mantu akawa kwa mo kawa igatete antu sana lakini kwa kinyira mwe consumer ya collapse kwa rina mantu ya mismanagement mantu ya debts kawa kena ma nitu kuonora kawa nandi kapikite ikambirite kuona mbeshi nyingi tena bei njega ikakwenda at least na almost 150 per kilo na nandi antu bengi ibara tonya dei kwanda kawa nĩ kagita Mbucha ũrĩte kinya mbeũ mbithi kwanjĩrĩa ũrĩmi bubu nĩ kenda kagita kũrũba kebera ũrĩmi bubu bukeja kwagia baita antu bethi kinya batonyete mantu kwanda kawa ninko be encourage antu bethi by the way involved kimantu ya kawa mbodi kwanda na value chini ya kawa na inyano tukwaraya na committee ya AGM anko bera actually involve young people and to youth kimantu ya urimi ya kawa na kumenyera wa kawa kumarket wa kawa na all chain value ya kawa nkuruki Mbucha na inyerete obatu bwa gĩtuo gĩa ICT Center ntere cia Kĩanjũri kwithira kĩgita ngugi nĩ kenda kũthondeka kinya twanya twa ngũgi kĩrĩ mbeũ mbithi ayo jo Kĩanjũri kwina youth center lakini youth center ĩtita ngugi iveraido na itina anything na gintu kwenda Kiambere iko make sure youth center iko functional ina computer and at least nya whether online working and to beto ba around here or youth whether bena raba kuja kudidia online jobs au kuma Kĩanjũri center na nya kuna content creation to can beautify the area but there are a lot of content creation at least it can employ so many people and to ina the youth but it not actually in a physical office kwamba kuja ubakambira munka kikena wifi kuna computers na kuna all those things to make sure youth center iko functional kairi urayari kiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi mwandiki wetu Wandeto Mutugi wa Kiambi no ntuboronuru na njira ikinyanilite akariba kuma ntereche yembi bachumirite na kurita maoni yo yegie kampuni ya uthenduire ya Infotrack redrite ikibwithia uchukuni bwa yatongere barabedrite bakirutira akaribo nguwi kana abaraba badurire nguwi bura kubateri irorombe tukwithira ikibuthika mweri muthiru kampuni ya Infotrack irombere kwithira kione ni mubunge wa gicigo mbunge kya Igembe South John Paul Mwirigi nuombete kwithira gitongeria akaunti-ne ya Meru athiati ni Raim Daund na kinyo obathatu ari Julius Daitumu urani wa gicigo mbunge kya Igembe North ntubura butumite nende akariba bakau atongere baba batikomba kwithira bakichonkuno kulingana na miaka ira bariite wathanine riboti mwandiki wetu Wandeto Mwende Mukirio Nkunja.
na nyuma ya ũthuthuria na ũchunkuni kubwithwo nĩ rwang'i rwa Infotrack na mũyumbe John Paul Mwiri giomba kwithira itongoria akaunti-ini ya Meru urani wa Terese Gembe South athiatirwo ni mũbunge Rahim Daud no bathatwo nwe Julius Saitumura wa Igembe North riu akaribembe ni baritite maoni nkulani iguru ria Infotrack iye na baingi bo bakionekana ukiriri mũbunge Julius Saitumu Kiara no tobo kwithira ni miaka imikai ariite mbungene na ningiomba kwithira akinyite na mbera Ngoya mheshimiwa Tinje yombete gwithwa atete na one time yombete gwithwa athuritwe na mbete gwithwa oyorite manifesto eke iraromba ne okura no ndungwecio ndeira aromba acukura no mbete gwithwa akamilishete John Paul na mtonto Rahim Daud na MP Honorable TJ they are two term but the Honorable TJ itamwe mweneo na uke compare ngwe anto bonde na yeke miake ine thirite utembo bana ni onto igorania Tinje yagendelea kinyawa kinyete bari ethro emberebo Tinje manto agithomo no mbito ya eleza boboya na mbite kueleza kusinzia mathwani antu begembe north uraya twire ya karitibo ya karirerua kinyoka ibu anto inge bakiario kila mtu anaminiminia sifa mheshimiwa Saitumu no ntubwa mantu yara araginyithiti githomo akiya ku githomo ana baita mana thatu mana yana 150 yana baita university lakini ekuya mwaka wake wa mbere antu baitire skuru mana thatu mwaka wake wele baita mana tano mwaka wake wa thatu baita mana nana kwa kuona ni Igembe North kikithomo amitithirie kabisa ori wende bakieta mantu yakoni kikithomo ni bawete Terese Igembe North ni kukirite na kithomo ni kiumbite kwithia kiita na mbere gikiringanithwo na miaka irari au kabere nya between John Paul na Rahim uti muntu witithitie constituency yake kikithomo kusinda Saitumu ina number 1 ndene Kenya North for example uti constituency ingi uti mbunge onge umbite kura mbasi 5 mheshimiwa Saitumu no mbite kura mbasi 5 everyone ndi na mbasi yayo yakuriti kithomo pio aritware ndi bakuluka sana na nyare ndi ani bona ambasare mbere batona ambasare toke akolelia ke mwokere yo irasi mheshimiwa Tinje areoka mwokere yo ra biwoko kiaru ndakolelia ke uritiba wa John Paul ngwe yekera tete John Paul dai miaka 5 miaka 10 tutakuthiria lakini mheshimiwa Tinje miaka 3 ari kuna nusu dai akaiwa miaka ingi 5 Igembe North tuthatwe kuraya sana isasa wa John Paul gwithwa number 1 no tutamwisile na cio mbunge ko nya Tinje gwithwa number 3 na itamwe mwe ni mbunge na no nde augume mbunge na menya manto wa mobisi gwithwa number u itithuki wa kinyamba site maendeleo lakini ile ambaza ariko no batokera takoroma kukombora basi mutindwa twakombora basi ngiriana lakini yatha hii uteo ethora ngisi akutha te photo miakoro kombora basi kwendia ro kwenda Nikiripotera Meru TV kume Igembe North Mbeta Mukiri Onkonja Ibaya muno mukiri onkonja kuma nterecha yembe no tuporiboti una njira ikinyanilite yakariba kuma nterecha South Imenti bacyumirite na kumeneria bunene angavana wa county ya Meru mutumantu ethinge ndikiraba kuga nende wengwe yewera ina nyenene ani awikira mbicha taunine enkubu na kinyathire ingi cha county ya Meru bo bakiwa kiraba kwenda atembicha ende ni weti na mbere kuma thirikari ne ya ngavana mutuma bakiare bakimumeneria bo wete nende batithira bakiria ugoti ukethira barabara cha nterecha nkubu itithira ikibwithe na muno barabara ya nterechi ya nkubu weta munjwa iretwikite ekiriga akaneretwikite kinyamara kibo na bakiwa barabara ibatikumba kwithira ikibwithwa thirikari ya county kaite no gobo wete bonende akire kidurano rutwitite kyangirile 27 ngavana mutuma no kakana no ntubo abatiumba kwithira bakimburingira kura hetomi uti maendeleo bethirite bakiona wathanine bwawe ribote mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma na bwakari na biashara thokone ya nkubu muthenya jwa narua ni baumirite na kumeneria bunene gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia ni kiria karibaba baugite tete na mbere gwikira ibao tauni yeje na kinya tauni ingi aja county ya Meru na kuga ati batere gwikira ibao bibi mbere kubathithiria mirandi ya witi na mbere guntu guku na ibao bibi bieje bikoro biumiaja Nondo tote kwenda batu musezo Meru. This time around turatere miaka ire tukiwa igwo kabwende nyago tebua. Miaka egwire anusu na ngore uri nyange na kwiringa mbisi oro kwenda. Nande na usikiza kwa makini ndo kona mindiene.
bado tuti kwenda musetho ibao bia kuyo kure maiga yau yathi tu najo barabara hizi na cionthe kambuga kibao ke mutuma onete ja chiambe aja nonto nairo raire romenyeria apishirwe ekaibao kira mari na arona ibao bia mabati biteko ngana achikira nyaigene etina ande mutuma ugo chikita maigene wetwira turi ogoti cashless ni ogoti boyo kwanda nkurukie butu kunengerete mwaka yuju athira jumwe ingugiri koitete ngavana ugwe kintu kia mbere kirio bati kumenya imaendeleo na aria antu bagwitira tekwija kuchiamba mbica ciaku njirene ya ugwe aja tegwe tugwitira turitira njirene kari umunda tuthondekere njira muntu uyu tukwaga imbio tindo tunogeria miru tumiru no kwa njira cionthe iraerenkana ta no tegenya mbica yajete kwamba ikuruki kioro kikiria nkurukia Kalibaba ne baugite nandi gavana uju nonenie buru na remine ngugi yawe ya gutongeria county iji ugwarenda nare Ruto akuthura mambazinda uthingate mbijiwe nare bukathura mbazina na ugeja kuriunga najo rigisa tumbere yau mbere yau mbere zetu ni otu kwenda kuona baba itu tuli ngari ne county no tingu gugwita itu ndakure ni turi kwenga ikuru na ndiri kwathane muntu tuthiria no teno tutethia na kwao akaretigania na atuja emira utengo gengia batere gutunogia ayo na kibao giki nkwaga ikia ikita kwa mbwaja tonto tuona wega bwawe kimanto ja akwamba ibao imbio ndene miru na njira no kuona kibao kiongwa kiambi inkana te ng'ombe ri omwiriga jwa gwetia renti ara kuja kuoja mbecha ntuko cionthe imarinya reo mwiriga jujungwa na ngari kigwatawa na kibao kiu wono thagana tutono uendete uthi gukuthia kibao kiu atukameburacia ndu tukikure kiumia au no ndoko tutomba gwika au doing nothing utikio gututhithiria hapana karangari ne uguririe goro miru tia kuja ngubuga ko kari ngubu no tikio gututhithiria nkurukine baugite babateta na mbere kurea ugoti gukeja kwithira gutengo gigwitwa na kwa gavana u mukana jo kuthondeka barabara taunine iji mbere mbura ikinya nthi wona mbura eringa nthi marinya jate thithitwe barabara ichi ngubu itithithitwe uti ugoti tukara kumira au ankwenda kwira ugoti bo muthia twakurea mbere mbura iura mbure yeja kura marinya jajo jori ngubu tukarungika ugoti bunde buragwa ngubu iji tutembo konengera mbeca cietu wethia batu tina ngugi gwita yani tu atutina mathuganio tukure ugoti tucoke tukwere njo twitira ngugi atia yani tukuthaithia mucara tukure ugoti bo gwitira ngugi icoke ugo nande ujukie mbeca cietu nande wethia nande ni ubatu twi ngondu tukagwita na uria gwita mutuma ugo nande tukumenyaniria muno kworo Kalaibaune mama nyambirirene ndakwira mwaka jujunge twakabana ndebene ni ara bakirikiria baugite no mwanka gavana uju bethire bakimweberia gitine nikenda bakathura gavana uria ugaita ngugi kiria miru andi batwe atugucwanga manongi ura tugwikira mwaru ora mutumeru imbonoko no mbonoko tokari darurira cinje kinyata mutumake yocinje rito ru mbonoko utembizo pomero makubatije mutumari yeto renga mwitati para mbonoko ayu agwitwa na iria tini antu bonde bameru na irio rieto rakuria kubatithio ni uno ti ungi na nandi turenda gukwania mbara itikaruru baba itu ona twakwania tucwenga banongi umwega tukugathia maendeleo utina gituma utina rambu ya uwe kura cha mwaka jujungi twabuta na uria gwita tutemwa akana tekwene wachia one time one time ore nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no tubocokera na riboti umubunge wa gicigo mbunge akia North Menti Raim Ndaundi na wite kwina mitaratara yitite na mbere ya kwathura na skuru June secondary na Kenya skuru chia primary bone nyuma ya gutuika arimu banjune secondary bakomba kuthira bakiandikwanira gitabo ya gikina gichomba a permanent and pension na akiwa nende akwathura no kwa mathomo yaya elekana kwa cukuru ichi yele kwatuma kithomo kia JSS kiumbe kwithira kigiukira na njira inene
Mũbunge wa North Imenti Rahim Daud augĩte thirikari nĩ gũtetheria kũringa njeki ya nene kithomo ja nthigũrũne. Upande wa mumeona hii CBC imechukua pesa mingi sana, na serikali imejenga classrooms, imejenga hata labs, imejenga mali nyingi sana. Tunasaidiana tukiwa na CDF vile rais alisema. Pia kwa hii serikali ya Rais Ruto ameandika walimu zaidi ya 100,000. So tumepita walimu wengi kulikuwa ile imeandikwa kwa miaka zaidi ya 60. Imepitwa na mwaka hii 3-4, na bado tutaendelea mwaka hii. Pia tuko na mpango, budget iko ya kuandika walimu, na tulisema wale walimu wanafaa waandikwe kwa saa hii ni wale wako JSS interns wakoe confirmed. Nĩ arakinya augĩte thirikari nĩ gũcitanĩria kwathana na cukuru cia JSS na ile cia primary. Pendekeza kama bunge tukiweza kupandisha JSS ikuwe on its own, isikuwe chini ya primary school teacher. Shauri sasa unaweza kuta head teacher hana degree na hawa JSS teachers wako na degree. So unajua inakuwa motivation yao inaanguka. So we want to see if we can separate JSS na primary school. Rahim akwaragia kagita ka mambura ja kwamũkĩra mbasi cukuru ya Kainginyo Boarding. Nĩ mwarimũ mũnene wa cukuru ĩja gwetete kũrĩ na ũbatu bunene bwa kuongerwa kwa mbasi ingĩ kenda kũthaũthia ũtungata. Challenge bandu itirathira skuru nontu bautu twinaana baba ingi muno nkurukia 500 na kambasi kamwe katiumba gutethia twaromba gukethira kuombika kinya mheshimiwa wetu Raimu na tongeria baranga ya twete bagatugurira kambasi kinya kangi kana kinya ijere toigwo tugwiritwo muno nontu yandire tuwikiana betu kiri music festivals na burikane bwega kithomo kya Nandi ikiritwa CBE kagita karato wikiana betu music festivals itukuya na challenge nene muno nontu tutina mbasi ya last time ana betu baretite makueni tuombere gukombora mbasi imwe na ana baba ingi barabamba teri wita ibatigiro nontu ba challenge ya mbasi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kya North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no ndubocokera riboti una njira endiku na riboti ya Mutugi wa Kiambi yatwikira gatanta kandeto cha Meru TV muthenya ya ntuku ya Jumamosi tariki 11 cha mweri wa mwanja mwakeno yoture yo 2026 ni wambita muthoni wa Kiramana nkurombe ukaita kuraya no tukwena mibango ingi ibangi no tuboku na ke kuririkana cia kirindeto cia Meru TV weekend wa trimana na kabwi mutharimi.